Muzika za oči. Erik Satie go zapoznav kaj Godeski, kaj kogo se sobira muzičar, impresionisti i postimpresionisti. Vo toj krug Ravel beše kralj. To imaše mnogo težak karakter. Kaj me ne dođeše sekoje utro. Sednuvaše pokraj mojot krevet, so svoj cilindar na glavata, od koje nikogaš ne se razdeluvaše. Cilindarot go nišaše do binoklot, a čadrot go držaše među nozete. To i ja galeše bradate i lošo se izrazuvaše za Ravel. Go mrazeše. I bidejki Debussy go mrazeše Ravel, vo nedelite koja keručaše kaj svoj star prijatelj Debussy, to i raspravaše ubavi raboti za Ravel, so što go zadevaše Debussy. Satie nema da kažete deka blagorodnite i čustvitelni tanci, ne se toliko loši kerećeše Debussy, no se ludi. Satie studiraše alla scuola Cantoroma. Toj živeše među impresionistite, no negovata muzika beše sprotivna na impresionističkata muzika, zašto namesto da se izleva, da treperi, negovata muzika beše jasna, bez preves, s odredeni celi. Koga muzičarite od orkestarot gi repetira negovite partituri, misle deka se toa paradni dela. Bev prisilen da go pobaram Ravel, za da im kaže deka takviot vid muzika je jedan vid remek delo. Pritoa se sluči nešto čudno. Jedan flautist stana i mu reče na Satie: "Gospodine Satie, izgleda mislite deka sam glupav." A Satie mu odgovori: "Ne vesmetav za glupav, no sega može bi se lažom." Koga toj umre i koga vleglevo negovata soba, a nikoj do togaš ne vlegol vonea, pod naslagite prav gi našli site pisma što mu gi pišuvale i toa neotvoreni, i site paketi što mu gi praćali isto taka neotvoreni. Erik Satie, Jean Cocteau. Prijateljstvo to što gi svrza dvajcata jasno se odrazi i vo nivnite dela. Ruskite baleti gi združje vo 1917. godina vo čest na jedna parada. Prvi od baleta je kubistički spektakl vo istorijata, zašto Cocteau ja napiša kratkata sodržina Satie muzikata, a Picasso gi nacrta dekoroti kostumite. Erik Satie najedno stana slaven. So jedineti vova avangarda, pisatelot i kompozitorot, zabeležuvaat postepeno kako zajedno s onih se formira grupa od šesmina, 6 muzičari, koji nabrgo ke prerasnat vo jedni od najpoznatite francuskih kompozitorot toa vreme. A među toa Satie ne baraše ništo. No, vo negovata franjavačka osamena kuća vo Arkej, to im go dade si od sjaj, što raskošnite orkestraciji na Stravinski gi frlje do nekade vo zaborav, jednostavnost, jasnost, skromnost i ironija, damnešnje osobenosti, koji togaš se pojavlja kako revolucionerni. Vo srce to na mondenski od život i vo site estetski iskušenija na epohata, Jean Cocteau započna delo koje što god rekuvaše zanesot i nad prevaruvanje to. Obajcata gi inspirira ista stvarnost, isto sekojdnevlje. Cocteau crtaše, Satie pišuvaš i so toj vkus na humor koji kaj nego beše samo forma na sramežljivost, na svojite najseriozni dela, to im davaše najneobični naslovi. Preludium za jedan pes, vo konjska obleka, na dragoceniot čuvstvitelen. A potoa, konkretno na negoviot život, delata Sokrat i siromašnite, jedna ironija koja ne označuvaše povijeke ona mečtatelska serioznost što gi zadržuva zaboravenite naslovi, koja sekogaš neočekuvano to, a sepak opravdano patuvanje, na muzika ti dava duri i najspontani grafički pronaođanja. Taka Cocteau, jedna reče si stroga dlabočina, ja predava na način vo koji igrata je samo sogolena traga na inspiracijata.
На кој да е, му забранувам гласно да го чита текстот за време на музичката изведба. Секоја грешка при ваквиот став ме навредува и би ја предизвикала мојата лутина против надоеноста и дрскоста. Не дозволувам никакво самоволие при изведбата. Ерик Сати.